uyu munsi rero twaje ku ngingo zo gusomera aba bahungu barimo Imana irafasha, barimo na Mbari imanza zabo. Hajya wowe Imana irafasha weho wazize iki? Mana yanje bwara mucamanza nawe uri kureba nanjye ntago mbumye ndi kureba ndareba nawe uri kureba ndi kureba ikintu nazize ngo nico bukuburi nguteye umukobwa ngareba ikibuno wowe burano uvango wazize kureba ikibuno c'umukobwa nazize kureba ikibuno c'umukobwa wasi bwara mucamanza tugiye kureba ingingo yacu ikigena weho nukuvuga ikintu nazize nyine urebye ni kwa kundi naragiye manasa ahantu mbasaza imyenda iranitse imaze kuba yanitse nazaza n'amakarito atatu ubwo noneho mpita nyafata ndayajyana bamfata nambaye poketi barayabonye. Weho wazize wambaye poketi wita amakarito y'abakobwa hanyuma barayabonye. Ngiye kubasomera buri wese ingingo imurengera. Ruvango weho tugenekereje tugiye ku ngingo ingingo ya 7. Ubwo ndari ingingo y'igisheke atari kuvuga ngo ni ingingo y'igisheke atari kwa guturuka hasi ku nzinzi ngugere ku ngingo yo hejuru ya 7. Ni ingingo y'itegeko. Itegeko rigenga abarebye ibibuno by'abakobwa. Izina rya Yesu. Riravuga ngo weho warukwiye gufungwa ukwezi. Ufunze ukwezi wakwihanganira. Oya rwose bwana mucamanza ibyo bintu ntago nabyemera. None singingo iri kukurega kari ya 7. Ibyo bintu byo kuvanga ingingo ya 7 je ndayitano yimbereze igiyo ngingo nyije ni igisheke Davis. Iyo ngingo ndaga ari igisheke. Ni ingingo ya 7 mu buyobozi bw'amategeko. Ibyo by'ingingo. Buretse wowe burakate gukwezi. Undi rero uyu Mbari twasanze nawe yarazize amakariso yahita amakariso y'abandi arayambara. Twasanze tugenekereje kuko ari mu bujura dusanga amakariso y'abandi yo yibya 3 dusanga arafungwa amezi 4. Izina rya Yesu. Mbari uruko byakira gute gufungwa amezi 4 kari ingingo 15 weri kubiguhamya atari ingingo y'igisheke. Wose mucamanza ubona nubwo mwana agenekereza kuko Imana yabere mbwa kwidahumbya ntabwo mwagatira nk'ibyumweru 2 kuko nanjye n'amakariso nako twagukatira se twagukatira igishaka ni igishaka cyo turugukata k'igishaka cyo bakata ingingo bakagukatira ingingo ya ingingo yari yo yose mu gishaka uguze none turagikata ni igishaka ngo turakata ni ingingo ziri kukureka. Oya nanjye nari ndi kugira ngo kubera ko nari nambaye amakariso y'abagore nanjye nari kugira ngo ndebe ku kibuno cyanjye barajya barakireba. Iyo ngingo dusanze weho Mbari itari kureba ahubwo baragiye kureba ikibuno cyanyu. Nani muyakura bari cyo nje kureba n'ubundi dukura ayo mezi uje kureka ikibuno cyanyu. Nana kireba n'icyo cyaba kiboneye. Umva nyine ibyo byo kubona ndi tubizi ko gisa n'igari gisa nawe dore kusa ariko iyo ngingo rero asabura nk'umucamanza mu kunyereka nk'umucamanza mu kunyereka ibi ariko ndagatora mama akumiro kabaho koko habaza kumiro kabaho ikisiko ujeje kwiba makariso umuntu umugabo habaza amenye n'akareba umunwa pe ari umunwa gute uje kwiba bogi ariko se weho wazize iki nimba naje nazize kwesura ikibuno cy'umukobwa wari ucyasuye si cyawe cyari cyagiye wewe se warukija kwiba amakariso wari ukubona ngo makariso waragiye kureba mama wawe ndaga gafite ayo ninayareba kuko narayibagiwe nari ngiye kureba amakariso ganitse nabonye aragumwe nose agumwe ndakaza agumwe tuza ngo ngaho tuza meza 4 kugajye nje na 2 urajya meza 2 na 2 uzira iki nzira kure ikibuno cy'umukobwa wanye nembwe mu kibuno cy'abakobwa rugiye kurama cyane mu muteba w'inzuki warugiye kurama iki ntacu nuso ujaga mugiye gushaka miko ukuri yawe utari wakireba kujya umenye ngo ubu buno bw'abagore butera umwako ni kwa kundi usanga ubaye imbwago n'ubundi nge mana ngo nsangwa nsaki wanye nembwe uzakira uturi kurama mu bino by'abakobwa yari sheri wawe wemera se ko muri mu kibuno yarabyemereye iki ngo ndeba mu kibuno nanjye rero mbaro mw'abahungu twagenekereje turebye dusanga kwihangana kwabananiye dusanze buri wese amezi 2 kwihangana kwa kunaniye wanagiye gereza amezi 4 kuko azize amakariso ho ziri kibuno ntabwo mwahuza wazize kibuno n'amakariso nawe amezi 4 mutahe ubwo nigo rubanza twaciye mana ya je nk'umushinja cyane go rubanza naciye ahubwo reka nze mpamagara abapolisi baza babafata